Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta z'ubumwe za Amerika zatangaje ko u Rwanda na Kongo Kinshasa byashyizeho amahame agenga ubufatanye mu by'ubukungu mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Iyi ntambwe yatewe ku itariki ya mbere Kanama hashingiwe ku masezerano ya Washington. Ibihugu byombi byagiranye mu kwezi kwa gatandatu. Bigaragara ko nk'uko byagenze imbere y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro muri Kamena, amahame u Rwanda na Kongo byashyizeho tariki ya mbere Kanama ari yazashingirwaho mu isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yasobanuye ko amahame ari y'u Rwanda na Kongo bizagendera mu guteza imbere ubukungu n'imibereho y'abaturage. Ibyo bizagerwaho binyuze mu bufatanye mu iterambere ry'urwego rw'ingufu, ibikorwa remezo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, urw'ubuzima, ubukerarugendo no kugenzura pariki z'ibihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Marcel Nduhungire tariki ya 30 Nyakanga yasobanuriye abadepite ko u Rwanda na Kongo biteganya kugirana amasezerano yihariye y'ubufatanye mu by'ubukungu. Minisitiri Nduhungire yasobanuye ko azaba ari amasezerano yihariye bya bindi by'ubufatanye hagati y'impande zombi. Kongerera agaciro amabuye y'agaciro biracyaganirwaho. Ati turizera ko n'impuguke zizumvikana kuri aya masezerano kugira ngo azakirweho umukono mu bihe biri imbere y'uko u Rwanda na Kongo bishyira amahame y'ubufatanye mu by'ubukungu. Itariki 31 Nyakanga byahuriye mu nama mbere y'urwego rushinzwe kugenzura ibarizwa ry'amasezerano y'amahoro yabereye i Washington. Inama y'urwego yateguye indi izaba tariki enye Kanama izahuza abagize urwego rw'umutekano ruzaba rushinzwe gukurikirana ibarizwa ry'ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Amerika yagaragaje ko izi nama zombi zabaye muri iki cyumweru ari intambwe ikomeye mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro, ishimangira ko u Rwanda na Kongo biri mu nzira nziza igana ku bufatanye mu by'umutekano n'ubukungu. Minisiteri y'Ubutabera ya Kongo Kinshasa ariko kandi yasezeranyije abanyamategeko barindwi barengera inyungu za leta mu rubanza rwa Joseph Kabila kuzabahemba miliyoni 2.73 by'amadolari y'Amerika. Urubanza rwa Kabila rukuranishwe n'urukiko rukuru rw'igisirikare cya Kongo kuva tariki ya 25 Nyakanga. Ubushinjacyaha bumushinja icyaha cyo kugambanira igihugu, ko umutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu. Ni ibyaha ubushinjacyaha buhuza no kuba bumushinja kuba umuyobozi w'urya FC23 rwanya ubutegetsi bwa Kongo, nubwo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri uru rwego yabihakanye. Leta ya Kongo yakaza abanyamategeko barindwi kugira ngo barengere inyungu zabo muri urwo rubanza, ibasezeranya kuba aya amadolari miliyoni 2.430 harimo abagena 300, 350 ndetse we na 400 by'amadolari. Mu gihe abanyekongo batunguwe no kubona ingano y'ayo mafaranga, umwora w'abanyamategeko Maître Jean-Marie Kabengere Irunga yatangaje ko mu gihe atagera kuri miliyoni z'amadolari yari guhabwa agomba gufata ku ntego inango FC23 mugenzi we atari menshi. Ati mwibuke ko hadashize igihe kinini mu kwezi kwa Werurwe tariki 7 ya 8 mwabonye itangazo ry'abanyamakuru ryoza ari Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba asezeranya miliyoni z'amadolari uwafata Piro Ruwara na miliyoni z'amadolari kuwafata ku ntego inanga na Bertrand Bisimwa. Umunyamategeko kandi yagaragaje ko urubanza rwa Kabila rukomeye kandi ko rwabasabye ubushobozi bwinshi kugira ngo n'abagenzi be bashobore kurengera inyungu za leta muri urwo rubanza. Maître Kabengere yatangaje ko mu gihe Kabila yatsindwa abanyamategeko ba leta bazatuma ashobora gutanga iniki ya miliyari z'amadolari zahabwa leta ndetse n'abandi bagizweho ingaruka n'ibyaha ashinjwa, bityo ko nta mukiriya wabo uzahomba. Tariki 31 Nyakanga urubanza rwa Kabila rwarakomeje. Ubushinjacyaha bwerekana ibimenyetso birimo amashusho. Urukiko rwanzuye ko ruzakomeza tariki 7 Kanama nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye imvugo za perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa Vital Kamerhe zishinja u Rwanda ibirego bidafite ishingiro, zivuga ko rwatwaye igice cy'ubutaka bw'icyo gihugu kigenzurwa n'ihuriro ry'inyeshyamba za FC23. Ku itariki ya mbere Kanama nibwo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yasohoye itangazo ryamagana imvugo za Vital Kamerhe yavugiye mu nama yabereye i Geneve. Inteko yagaragaje ko ubwo Vital Kamerhe yari mu nama ya gatandatu y'abaperezida b'inteko zishinga amategeko ku isi yabereye i Geneve ku itariki 30 Nyakanga yindi bivuga ashinja u Rwanda ibirego bidafite ishingiro. Ubwo yagezaga kubitabira iyo nama, ijambo rya Vital Kamerhe yagarutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko barenga miliyoni 10 bamaze kuhaburira ubuzima mu gihe barenga miliyoni 7 bavuye mu byabo kubera intambara n'umutekano muke bimaze imyaka irenga 30. Yakomeje asaba ko inteko zishinga amategeko zikwiye kugira uruhare mu gukemura icyo kibazo, ashinja u Rwanda gutwara ubutaka bw'icyo gihugu. Ati kubw'ibyo mpuzamahanga ry'inteko zishinga amategeko inente parlementaire rikwiye kugira uruhare rugaragara muri iki kibazo, cyane cyane muri iki gihe igice cy'igihugu cyacu gifitwe n'u Rwanda n'inyeshyamba za FC23. Amagambo yakoresheje ubwo yashinjaga u Rwanda ibirego n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yerewe yamagana imvugo ze kuko zinyuranye n'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi biheruka gushyiraho umukono bifashijwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yibukije ko ubwo Vital Kamerhe yari mu nama y'inteko ya Francophonie yabereye i Paris mu Bufaransa ku itariki ya 12 ku ya 16 Nyakanga yemeje umwanzuro ushyigikiye amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi bifashijwe na Leta z'Ubumwe za Amerika yashyizweho umukono tariki ya 27 Kamena. Muri iyo nama i Paris, Kamerhe yashishikarije inteko zombi gufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano y'amahoro, anashima umuhate wo gukomeza ibiganiro no guharanira ubufatanye bugamije amahoro n'ituze muri kano karere. Igitangaje nuko kuri inshuro
mirongo yahinduye imvugo. Itangazo ry'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda rikomeza rivuga riti gusa kuba Kamena yahinduye imvugo mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa agakoresha amagambo atiza uburinda umwuka mubi mu nama ibereye i Geneve ni igikorwa gitesha agaciro ibyo ubwe yari yaravuze mbere, kikaba kizatuma habaho gushidikanya ku bwitange nyabwo bw'inteko ishinga amategeko ya Kongo mu mishinga y'ubufatanye bw'inteko mu guteza imbere amahoro. Inteko y'u Rwanda yibukije ko ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro rizashingira ku bintu byinshi birimo no kwemezwa n'inteko zishinga amategeko zombi binyuze mu itora ry'amategeko yemeza mu masezerano. Ikomeza igira iti guhindagura imvugo ya politiki ntibifasha, ahubwo bishobora kudindiza urugendo no gushyira mu kaga imbaraga zo kugarura amahoro. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yongeye gushimangira ubushake bwabo mu kuganira mu buryo bwubaka, inasaba abayobozi mu nzego za politiki bose kugaragaza umurongo uhamye, indangagaciro n'ubunyangamugayo ndetse no kubaha amasezerano yo gushyiraho umukono kugira ngo amahoro n'umutekano birambye bigerweho mu karere. Tariki ya 29 Nyakanga inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko ryemeza burundu amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe yagaragaje ko akubiyemo ingingo nyinshi zirimo gusenya FDLR no guhagarika burundu inkunga yose yabwa na guverinoma ya Kongo Kinshasa. Ibyo bikazakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Nkivuga ku bibazo bya Kongo Kinshasa ariko kandi babwire ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'Afurika y'Amajyepfo SADC bahuriye mu nama y'abahuza bashyizweho mu gushaka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ku wa gatanu tariki ya 2 Kanama i Nairobi muri Kenya, Perezida William Ruto uyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba na mugenzi wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa uyoboye SADC nibo bayoboye iyo nama. Iyo nama yibanze ku kureba intambwe imaze guterwa n'inzira ikwiye mu gushaka amahoro arambye muri Kongo. Yitabiriwe kandi n'abayobozi bakuru batandukanye barimo ubuyobozi wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahmoud Ali Yusuf, abahuza mu kibazo cya Kongo barimo abahuza n'abakuru b'ibihugu barimo Uhuru Kenyatta uyoboye Kenya, Catherine Samba Panza uyoboye Central African Republic, harimo kandi Cyril Ramaphosa uyoboye Ethiopia, Mokwetsi Eric Kabetsu Masisi uyoboye Botswana na Olusegun Obasanjo uyoboye Nigeria we wayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ku ruhande rw'u Rwanda inama yitabiriwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Masero Olivier Nduhungirehe washimye uruhare rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'Afurika y'Amajyepfo SADC mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Yashimangiye ko ubuhuza bwagenwe ku rwego rwa Afurika ari ingenzi mu gushyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa yashyiriweho umukono i Washington muri Amerika. Inama yabaye yashize iminsi yashinzwe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo asinye Washington hari mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, yitezwe kuzana ituze mu karere. Tariki ya 19 Nyakanga guverinoma ya Kongo Kinshasa ihora inyeshyamba za M23 bashyize umukono ku nyandiko y'amahame ngenerwaho cyangwa se Declaration of Principles ikuyemo iby'impande zombi zifuza kuganiraho mu gushaka igisubizo cy'amahoro arambye. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Mbanziko senateri w'Agari intara n'andi Samson Ncherage yavuze ko Perezida William Ruto ashobora kuzatorerwa manda ya kabiri nyuma yo gutangira kwegereza Uhuru Kenyatta yasimbuye. Mu buryo butunguranye ku wa gatanu hagaragaye amashusho ya Perezida William Ruto atembera na Uhuru Kenyatta yasimbuye mu ngoro y'umukuru w'igihugu, kandi bonaga ari abagabo bahuje urugwiro bakubita agatwenge. Abatari bake batangiye kuvuga ko mu myaka 2 ishize Kenyatta n'Uruto batacana guwaka, babona ko kongera gucudika byaba bica amarenga ko William Ruto ashyigikiwe akazabona manda ya kabiri. Abanyapolitiki muri Kenya bari barahimbye Perezida Ruto wantamu, no kuvuga one time cyangwa se guteka manda imwe. Senateri Samson Ncherage usanzwe uri umwambari wa Perezida Ruto yagiye ku rubuga rwa X yaneka ko benshi babajwe no kubona Perezida Ruto n'uwasimbuye bahuye, ahamya ko bavuga ko Ruto ari one time basubiza amerwe mu isaho kuko byerekana ko ari two time cyangwa se two terms, no kuvuga ko zongera gutorwa. Uyu senateri uvugisha inani na rimwe yavuze ko abantu nka ba Kalonzo Musyoka na bari Gati Gachagua bashaka ubutetsi bakwiye kubutegeza muri 32. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika manitswe imiryango The Democracy Index ndetse na Freedom Index yavumiye kugera amatora za mu mezi atageze kuri 6 atari imbere muri Uganda, igaragaza ko igihugu bye gikora ari kinemico nta matora aciye mu mucyo kigira. Imiryango yavuze ko komisiyo y'amatora ya Uganda no ari barenga kuko itizewe n'abaturage, ishimangira ko ubutetsi muri iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda butangwa n'ikimenyane n'icyene wabo kuruta uko abantu hatana agategeko batowe na rubanda. Iyi miryango yavuze ko muri Rwanda ari ubutegetsi yisubwa hybrid, bivuze ko bagira amatora buri gihe ariko ngo mbere yayo ubutegetsi buba bwaragenwe uko zagenda. Uganda ishinjwa ko itoroherana abantu bose batavuga n'ubutegetsi, bamwe kabafunga abandi kabakura icaruzo. Iyi miryango yavuze ko ishyaka NRM rya Perezida Museveni rikora ibishoboka byose rikigizeho umuntu wese ugerageza kujura, ndetse n'abanyamakuru muri Uganda mu matora ngo ntibaborohewe. Mu mahanga bambwire ko Perezida wa Amerika Donald Trump yategetse ko ubwato bufite intwaro kirimbuzi bwoherezwa ahantu h'ingenzi kubera amagambo yavuzwe na Dmitry Medvedev wayoboye Uburusiya kuva 2018 mu mpera z'ukwezi gushize. Medvedev usanzwe uri visi perezida w'akanama k'Uburusiya gashinzwe umutekano utangaje ko igihe ntarengwa Trump aho igihugu cyabo kugira ngo cyumvikane Ukraine kiganisha ku ntambara. Ati Uburusiya si Israel cyangwa se Iran, buri gihe ntarengwa gicye cyateza ikibazo kandi ari intambwe igana ku ntambara. Si Uburusiya na Ukraine ahubwo ni igihugu cye, ntunyure mu nzira ya Joe w'umunyabitotsi
Medvedev yasubizaga Trump yavugiye muri Scotland ko igihe ntarengwa cy'iminsi 50 yari yahawe Uburusiya yakigabanyije akagishyira ku minsi iri hagati y'10 na 12, kandi ngo niba utacyubahiriza gufatira ibindi bihano by'ubukungu. Itariki ya mbere Kanama Trump yasobanuye ko yafashe icyemezo cyo kohereza ubu bwato bugendera munsi y'amazi ahantu h'ingenzi kubera ko amagambo ya Medvedev aremereye kandi ko ashobora guteza ikibazo. Ati nshingiye ku magambo y'ubushotoranyi bukomeye bw'uwahoze ari perezida w'Uburusiya Dmitry Medvedev usanzwe ari visi perezida w'akanama k'Uburusiya gashinzwe umutekano, nategetse ko ubwato bubiri bwa nucleaire bugendera munsi y'amazi bwoherezwa ku turere dukwiriye uko birenze amagambo y'ubusazi na rutwitsi. Trump yarongeye ati amagambo adukanga yaravuzwe kandi ntitekereza ko yari akwiye, bityo rero ngomba kuba maso nkoribye kubw'umutekano w'abantu bacu. Wabaye perezida w'Uburusiya niwe wadukanze, rero tugiye kurinda abaturage bacu. Ubwato bw'intambara bwa Amerika mu bice bitandukanye bw'iki gihugu ndetse no mazi agenzurwa n'ibihugu by'inshuti nk'Ubuyapani na Bahrain ntabwo Trump yasobanuye ubwo avuga yabwohereje. Naho kandi inzego z'ubuyobozi zitandukanye mu Burusiya zatangaje ko ibitero bya drone Ukraine yagabye ku Burusiya byahitanye abantu 3 abandi 2 barakomereka. Ibi byatangajwe tariki 2 z'ukwa munani nyuma y'igitero bya drone Ukraine yagabye mu ijoro ryo ku itariki ya mbere. Ubuyobozi bwagaragaje ko ibitero byibasiye ibice by'ingana cyane n'ibice bituwe n'abaturage, aho byangije inzu, bitwika imodoka n'ibindi bikorwa remezo. Guverineri w'agateganyo w'intara Rostov yavuze ko igisirikare cyakoze akazi gakomeye mu guhanura drone zateye mu turere 7 two mu Burusiya. Ati igisirikare cyakoze akazi gakomeye nijoro kuguhanura ibitero bya drone byari byagabwe ku Burusiya. Igisirikare cy'Uburusiya cyavuze ko muri iryo joro cyanuye drone za Ukraine 112. Hanyuma kandi Joe Biden wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko hazaza y'iki gihugu hari mu marembera bitewe n'imiyoborere mibi ya perezida Trump wamusimbuye. Biden yabitangaje mu ijambo yagiye kubitabira inama ngarukamwaka y'urugaga rw'abanyamategeko ba Amerika yabereye mu mujyi wa Chicago muri leta irinwa ku itariki 31. Biden ati ibi ni ibihe bikomeye mu mateka ya Amerika, ibihe bitandukanye biri kuba n'ibyabaye imbere, ni ibihe bidusaba kwemera ukuri gukomeye kuri twebwe ubwacu, ku bigo byacu no kuri demokarasi ubwayo. Yagaragaje ko perezida Trump ari kwica amategeko kandi ko abanyamerika batangiye kumva ko hakenewe uburyo bwo kugenzura ububasha bw'umukuru w'igihugu kugira ngo atazarenga imbibi. Biden yanenze inzego zimwe na zimwe n'ibigo binini by'itangazamakuru ko bidahagaze mu kuri, ndetse anenga politiki ya Trump yo kwirukana abimukira benshi baba muri Amerika. Yavuze ko ubutegetsi bwa Trump bushaka gusibanganya ibyagezweho n'ubutegetsi bwabanje, gusibanganya amateka ndetse no gukuraho uburinganire n'ubutabera. Ati ntitwagombye kubipfukirana, ibi ni ibihe bikomeye, ariko tureba twese ku mpamvu imwe, ahazaza hacu hari umurembera, tugomba kurwanira ahazaza hacu. Biden yashishikarije abitabira inama kugira ubutwari bwo guhagarara ku kuri, guharanira uburenganzira bw'abanyantege nke ndetse no guhangana n'ibikorwa byose binyuranije n'amategeko.